Bafowethu nikahle bafowethu sikhona kunjani? hayi kahle impela. Angiqale ngale nsizwa le, ngiqale ngale nsizwa. Bafowethu isibongo ubani baba? Mfowaqini lo phansi kwangcolosi. Esigodini sasemshaze mpala naso. Mfowethu ngathi uzengani la ekhaya namhlanje yini le wenze wathi hayi cha namhlanje ngiya kwimbadada. Womfowethu kahle lana ukuzoba ungazi umculo wamabhinqa, umculo wamaciko, umculo wabafowethu abangaphambili abasipushela lento ekuthiwa ihusiko abayenza umculo mfowethu. Ingakho nje sila mfowethu kwimbadada sizobungaza kahle amaqhawe akwethu mfowethu ngoba siwuZulu njengoba sila mfowethu. Manje awukhethi nje awukuthemena muntu uze ngawo umuntu ozoperform stage. Cha mfowethu lokho ke ake sikubeke kube impihlo kana ngichemile kodwa hayi kakhulu. Mfowethu kodwa umuntu mesikwe iciko nemfowethu shaya ingoma emnandi. Thina siyayithanda ingoma mfowethu. Asibheke ukuthi iculo bani kodwa ingoma mayimnandi nje mfowethu silalela ingoma thina siyisupport mfowethu makufanele iview ko YouTube siyangena mfowethu sikwenze lapho. Sawubonga lamaciko sawubonga lamaciko mfowethu sibonga ukuthi ufikile lokwazi ukuphumelela namhlanje. Sibonga mfowethu. Mfowethu ungahle mfowethu hayi siyaphila mfowethu ngezwa kuwena ngikhuluma nomfowabo kanje ngamanje ngikhuluma nomfowabo wasokhela mfowethu unzi unoshada amaqhoboza phansi kwangcolosi ezweni sikahlangabeza mfowethu mina lo ungathi namhlanje kwenzakalani ngosuku lakho ngalichaza ukuthini usuku lakho namhlanje mfowethu ngizokuxoxela isimanga njengoba siyila namhlanje ngizala ngomanje ngesonto edlule ngesonto mhla ka10 bekade kuyibirthday yami njoba kuyilesikhathi namhlanje ngisabungaza inyanga yami ngaleyo ndlela nje ngijabulile mfowethu into ongayazi wena umuntu namhlanje khona iciko olilindele ukuthi nje ngizophume endlini ngathi hayi ngifuna ukubona usibanibani egida lapho yabona mfowethu ipost iphume kabili ngithe ngiphuma endlini bekade ngiphuma ngithi ngizobona abafana bala endaweni bengithi ngizobona uLimithi ngithi ngizobona uLokhuzana ngithi ngizobona uMzukulu kuthe kwenzeka wavele yashintsha ipost kwathi khona Inkosiyamagcokama ngathi ngeke usawubuza lo mbuzo uthi ngicheme nobani ngeke usawubuza isabile le ndoda kusho ukuthi icheme nobani mfowethu thina samabhinqa sitha sona amakhotha angqoka sona amavaka ngaleyo ndlela ukuthi ucheme nobani angingemela ukufihle lokho kodwa ke uma ngabe vele sikhona kanje uyaye nje ubuyele ngalelo mfowethu angisondeze ngapha eduze ngaze uma uyavela lingalapha ya angitholi kahle siyavela noma uveli ngangavele ngikhanya kanje ngokwebala hayi ngiyabona uviliyela impela ngiyaluza nodumo lakho lethikithi siyezwa lapho awuyiphi isibongo mfowethu ubani ngumfowaqini mfowethu phansi kwangcolosi nangu umfowami lo ngiyobona sifana hayi ngiyabona mfowethu namhlanje ungathini ngosuku lakho nje ukuthi unabe kafishanyana ngosuku lakho ukuthi yini egqugquzelayo namhlanje noma ozizwa namhlanje uyinsizwa yakwenu hayi usuku la namhlanje bafo lukhulu kakhulu ngoba asuluhlelanga namhlanje suluhlelanga izolo kudala salihlela lo sibona sigezile samajongo sinje nangonyakodlule sasikhona la nanini soba sikhona ngoba lento yangakithi kufanele kube yithi esibukulayo isikume esineni so yikho ungilethela namhlanje nani ngoba ngikhona ngiyabonga kakhulu ukuthi anishayine uhlabe kanye ngibona ukuthi hayi asihlabe thina mfowethu senza lento ethi ukugqoza wemfowethu Nasa naibamba ngathi ngowe naye mfowethu ngiyabongela mfowethu umakeba la mfowethu ngiyabonga kakhulu